lihat. Dia nak bersorok. Raun Basamur di sana. Agak, kalau yang nanti foto bisa maju ke depan tuh, gantian. Hah? Foto di depan tuh gantian. Ya. Ada. Danau buatan Tigo Baleh Koto Kampar. Pemandangan sangat indah sekali. Nah, jangan lupa di sana kalau singgah di Pekanbaru. Jalan-jalanlah ke danau wisata di Sikoyo, Tigo Baleh Koto Kampar. Rugi kalau nak pergi kemari. Indut. Orang tu nak foto lo kalau foto je. Orang tu melewatnya nak foto. Silakan, silakan. Ambil kenang-kenangan yang bagus. Iya. Dah lewat lah, mau lewat. Iya, iya, iya. Yo, yo. Yo. Mesti bu, lepas lewat bu.
Si Indun urang baringin, jalan-jalan ke danau buatan. Kalaulah tuwo badanlah pandingin. Kalau ketemu do banyak angan-angan. Sekian dulu dari Acin Sikumbang. Semoga jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Kami sekeluarga besar Baringin Koto Bangko, Sungalawai, yang berdomisili di Pekanbaru. Kami berwisata bersama-sama di Danau Asmara. Oh, Danau Asmara. Danau di mana kuah? Kampar. Danau Tigo Baleh Koto Kampar. Tuh. Ikonnya ketuanya. Iya. Makan wak dulu, makan bersama-sama wak dulu ya. Makan basanto. Makan basanto. Jam baso-baso. Konyo. Oh, pakai kacamata hitam ya, si Putri. Iya. Konyo. Sendok lamo. Ada gede mie. Si Au, si Tono, si Uncu, jo anak-anaknya, si Au jo anak-anaknya. Leh tuh Pak. Tuh. Enggak leh dah. Apa nak pandai membuat lesnya dah. Makanya nasi namanya. Konyo. Koto Bangko durian Juang, kaki dah jalan ke Sungai Garinggiang. Kalau lah tuo lalu bagaluang abakawan pulo jo kapindiang. Lai tadang tu. Rajin-rajin ketika muda ko mencipiti uang. Kalau lah tuo ko lalu bagaluang bakawan pulo jo kapindiang. Konya. Jadi Koto Bangko durian Juang, kaki dah jalan ke Sungai Garinggiang. Kalau lah tuo lalu bagaluang, abakawan pulo nanjo kapindiang. Jangan lupa di sana kalau singgah ke Pekanbaru, jalan-jalan ke danau wisata di sekolah di Tigo Baleh Koto Kampar ya. Pemandangannya indah sekali. Bantu di Dubai. Abah lama makan basanto ko.
Di tiga balai Kota Kampar ya. Cali ala setono lah 2 kali bertambah aja koha. Dikirimkan ke YouTuber awak beko di Malaysia, Firdaus Musik. Lai dicaliaknya di sana awak beko di Malaysia tuh. Kenapa? Kenyang. Terus bawa lagi. Dah. Ke si Jun. Induk samang rumah makan Putri Tanjuang di Pekanbaru. Iko kakaknya rumah makan Dua Putri di Pekanbaru pulo, Jalan Impres. Jangan lupa mampir di rumah makan Dua Putri Jalan Impres di sebelah Siau. Masa mana lama makan senan ya sana ya. Yo, sautalai. Itu nan batu duang hitam di sebelah kari itu adiknya si Jun. Rumah makan Putri Tanjuang di Jalan Rambutan Pekanbaru. Kalau tak pergi dan sana mampirlah di rumah makan Putri Tanjuang. Viral apa Pak? Sekian dulu di sana, sampai jumpa lagi yo. Ambo makan dulu.